Tacikistandandılar. Tacikistandandılar. Rusiyada yaşayırlar. Да, мы вообще-то родом из Таджикистана, но живем в России. Aha, Rusiyada yaşayırlar ama Tacikistandandılar. Расскажите, пожалуйста. Мы в центр Бер-Давид уже второй месяц. Artıq Bir-David mərkəzə ikinci dəfədir gəlirik. Первый месяц у нас улучшился сон, и со второго месяца у нас уже, это, я не знаю, даже, может быть, сказать чудом, у нас ребенок начал говорить. Əziz tamaşaçılarımız, birinci ay müalicədən, terapiyadan sonra yuxu məsələsini aradan qaldırıblar. Çünki yuxu ilə bağlı bu uşaqlarda çox böyük problem olur. İkinci aydan sonra deyir, bu heyrətamizdir də, bu inanılmaz bir şeydir ki, uşaq danışmağa başlayıb. Pravda он уже говорит? Да, но он говорящий ребенок был, но это не считается, что не считалось это говорящий, потому что у него был эхололия. Он все слова повторял только из мультиков. Əziz tamaşaçılarımız, deməli, əslində deyir, uşağın nitqi var idi, amma buna danışmaq demək olmaz. Bu exolaliyadır. Cizgi filminə baxın və cizgi filmində olan sözləri ancaq təkrarlamaqla məşğul idi. Yəni, uşaq başqa bir istədiyini, arzusunu heç bir ifadə edib sözlə deyə bilmirdi bizə. Он без конца неосознанно повторял эти слова из мультиков, допустим, то, что он посмотрел. Yəni, cizgi filminə baxırdı, yəni heç bir belə deyim, əlaqəsi olmadan orada gördüyü, eşitdiyi sözləri təkrar edirdi. А когда он хотел кушать, он открыл холодильник, нам так плохо было, что мы не понимали его. Мы ему говорили, что ты же можешь говорить, почему ты не говоришь то, что ты хочешь? Но потому что он не понимал нас. Deməli, soyuducunu açırdı, dayanırdı soyuducunun qarşısında və biz deyir, çox pis olurduq. Çünki uşaq nə istədiyini deyə bilmirdi və biz də soruşanda ki, nə istəyirsən soyuducuda yeməklərdən, nə istəyirsən yemək, onun da cavabını bizə verə bilmirdi. Продолжайте, пожалуйста. Раньше мы с ним заходили в магазин, он просто смотрел, не знал, что выбрать, что хотел он. А сейчас мы заходим в магазин, он смотрит, говорит печенье. Если там нарисовано апельсин, говорит печенье, апельсин. Это для нас вообще большое-большое счастье. Görün, insan xoşbəxtliyi nədə görür? Deyir, əvvəllər biz mağazaya girəndə uşaq nə istədiyini bilmirdi də ki, nə isə istəyir, bilmirdi onu. Amma indi deyir, mağazaya girir, piçenyəni istəyirsə, piçenyəni deyir ki, bunu mənə al, nə bu apelsinli piçenyəni istəyirsə, bu valideyn üçün, bu deyir, bizim üçün çox böyük xoşbəxtlikdir. Əziz valideynlər, bundan xoşbəxtlik yoxdur, oyanası yoxdur. Продолжайте, пожалуйста. Самое большое счастье, вы сейчас говорите, я на азербайджанском тоже понимаю. Вы говорили, что вы не говорите никогда, что у меня нету серьги, у меня, допустим, нету денег, у меня что-то нету, такой шикарный дом. Большое счастье – это здоровье ребенка. Самое главное – это здоровье ребенка. Я очень-очень благодарна Центр Бер-Давиду, Иосифе, что Mən onlara təşəkkür edirəm, Bir-David mərkəzinə, Yosifə, Davidə təşəkkür edirəm. Mən bütün kollektivə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu cür uşaqlarla necə gözəl məşğul olurlar. Я очень благодарна Давиду, очень благодарна Иосифе, который благодаря им наш ребенок начал говорить. Onlara təşəkkür edirəm. Onların sayəsində bizim uşağımız artıq danışmağa başlayıb, artıq yenilikləri görürük biz. Я очень благодарна азербайджанцам. Мы здесь вообще не считали себя чужим. Biz burada deyil, Azərbaycanda özümüzü yad hiss etmirik. Azərbaycanlılara da təşəkkür edirəm. Çox qonaqpərvərsiz. Çox deyir, gözəldir, işıqlı, günəşli şəhəriniz var. Gözəl insanlar, qonaqpərvərliyiniz gözəl. Spasibo vam большое. Biz burada özümüzü yad insan kimi hiss etmirik. Burada özümüzü çox rahat hiss edirik. И сколько вы будете здесь? У нас осталось уже 2 дня. Через 2 дня мы уезжаем. 2 gündən sonra artıq bizim vaxtımız bitir, biz gedəcəyik. И когда вы приедете? Мы еще приедем через 6 месяцев.